megalayapost.news. Kato kenisngi hadin bakakan hun kinya kali Megalaya abadon hakashatri jongka ol kasi Megalaya Tourist Taxi Association kilabat bat penuit kali asam kibakit kinong juk kai pertei bat kibatu banle cekika baper hari lum kasi mata kasi pan sakinunya kali kamai na Megalaya kilamat kejing haba kitmu banle bu kinong lek nowan sya asam bat kata kade hadin bakil syaban bat sya pen paino hakinunya kali naga jela asam kajing sya pendik kali kamai bakit kinong lek nowan menta kasi hajarban lakta kajisau jong kinongnya kali na Megalaya bat kamtam kito ki nonglek nowan ki badon kam kerki balik sya airport station rail sya ki jaka sumar lembat sya kiwi pat ki jaka kajing tip kembali lum loong bahag te kajing mi pai ba kinongnya kali na asam kilapan pai ya parok ki kali na Megalaya kata nadu ki kali kamai bat ki kali jong kirusmen ru kumjo la urban kedew hangne badang hinen kesingi na don ki kali na Megalaya bat ki bamut ban lekket nonglek no wan na airport Guwahati kil syabe no ha kinongnya kali kamai na asam ha ka ba kite kinongnya kali na asam kilong ba kumno pinwan kit pasenjar nang ne kat ba ya ki kali asam ki balik cha Megalaya pia penwen रास्ता खाली कर दो megalayapost.news.